Shalom, jana selamat sobat mahugat ng pinang. Kaya may jalo hitahatan ini bata, pasadahi taurta, matong gumahita. Terima kasih sembah nami bamutukan, bani pakasomani ang itong atongan ni gulungan. Siol mahanami menjalo hata haguluhan na humbamu. Pai may ilahoy hanami horja nami bani sugot ni Aryan. Aseton dimutun dinapasing manamar horja rosi na mangajari hanami. Asihata mungin. Nagabi panutak bali pardalanan ni gulong nami on. Ibagas Kristo Jesus. Jalo hamahan nami riyapak o tonggo nami. Amen. Oras mabata ganupan Bapa Inang. Hata ni bata nadaso tonga-tonga taba ni sogot ni Arion. Pay may pukakita lahwanta. Ay mana tersurat bani Jesaya bindu 42 ayat sada. Jesaya bindu 42 ayat sada. Na magkatahon ni sonon. Judul bagal ni juak-juak ni Jehovah na manundani dunia on. Tonggorma juak-juakku na hutoguin na hupilihin na hinarasukon ni tonduyo. Domahu pasorap tonduyo hubani. Patandahon ni do habonaron hubani si paju begi. Amin. Aima dasni. Salong mahubat tahaganupan. Bapak inang kuriya na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Sada malas nyuhurdo itong atongan ni gulutaon. Ketika adong si pambubay nalahu mambubay hita hubani dalam asito. Totoo ketika rosi pambubay bani guluta na maningon mampudo hita marmalas nyuhur. Marhiti aha, marhiti na makurjakon na ganupan kurjakta, dumu hubani harosu ni uhur. Halanay ba pa'y nang bata ganupan hata ni Tuhan bani panorang kon? Isobod do bahwasani kehadiran ni sada juak-juak na domma ito takon Jehovah martudu-tudu do ay hubani Jesus Kristus. So nahatungon Jesus Kristus sebagai juak-juak na lahu makasomani pardalanan ni gulutaon, lahu mambubay hita. Ase tongon ba ni gulutaon, mampu hita marmalas niyo. Halane ba pinang maningon takas iarusi hita itong atongan ni gulutaon. Selaku Jesus Kristus ay juak-juak. Na mambubay hita, hubani hadamiyo, hubani keadilan, hubani kepedulian ni. Totu maningon raja na mampu do hita, makamalason ay itong-atongan ni gulita. Nase sonay, halani jelas, hata juak-juak ijon, lahu mambubay haganupan hita tar lumubih dunia on secara khusus bani ambilan taon ay mabani golu ni halak na ibagas na marsitarono golu ni halak na ibagas na galek bani towot na rebat-rebat paruhur na galek ketika hadir matongon juak-juak itong atongan ni si dia gabi haganupan ay mapakorkon malas niyo. Halani ba ni parong ni juak-juak ay itong atongan ni gulutaon. Gabi panondak na mambubay hita ubani dalang asin. Halani ay Bapa Inang kuriya na hinargan ni Tuhan na Jesus. So na Jesus ay nagabi juak-juak itong atongan ni gulutaon. Tatuhi tapi maningon mampu sebagai juak-juak ni Tuhan bani dunia. At naman kung mampu do hita peduli, hubani hala na madoyo, hubani hala na galeg, manogo-nogo si Deha, lahu mananda kuasa ni Tuhan bani golo ni si Deha. Hala niya lahu bukahon talahuan tabani sugo niyari. Asi Tuhan Yesus sebagai juak-juak ni bata aima na iusagah kun hita, iajam kun hita, bani pardalanan ni guluta.
Ase haganuman si taronon bani guluon sabo. Ase sonaha pandulian ni hapon hita. Marhiti hon ni kehadiran ni juak-juak ay. Uhur na marosak gabi marhaku ko. Andokar Bapak inang kurian na inargan ni Tuhan kita Yesus Kristus. Ase kehadiran ni Yesus Kristus sebagai juak-juak ni nebata itong-atongan ni gulut taon. Marhataridahan maay dumuhubani korja nama dia peduli antara satu dengan yang lain ibagas nama upakon bagi-bagi ni si taronon parut tolong nama ningon itogu dohita ay ase ulang kaho tondi si dia itong-atongan ni haganukan sa ay. Amin martong ay. Tarpusi maham Tuhan marhite hata na pinaondos mo itong atongahan ni gulong namin tarlumobi ba ni sokot ni Arbo. Asa kehadiran ni juak-juak mo itong atongahan ni gulong namin na mamboban hadamion ke adilan. Na tota makasomani hala na ibagas nagale narebat narosak iparjati hamdo tongon Tuhan. Hala ni ay ajari ham hanami itong atongahan ni gulong namin. Asi marhite na dumatongon. Ibirehon ham holong mo tunga-tungan ni gulo nami. Gabi mampu mahanami juak-juak na marhabiar na mandalan pon na hinarasukon ni urmo. O suhur nami Tuhan. Marhite atamu ini. Gabi guguh nami main. Bani na mamukah lawan nami. Asi hamma na tetap ipasangap hanan. Terima kasih mabamu ibakas Kristus Yesus. Jalo hamahanami riap pakon tonggo namion terpuji mahamba. Amin. Shalom jana horas ma ubat tahagat.